Od vkupnej sumi 200 milioni namenjeni lokalnim samoupravom za realizaciju projektov, kotri doprinoša tvorenju ljepših uslovijov za djelovanje, rost i rozvoj malih i srednjih podprijemstvoh, zvekšanje zanjatosti, inovativnosti i konkurentnosti, jak i za zljepšanje djelovnej i investicijnej klimi. Lokalni samoupravi možu konkurovati za finansovanje i sofinansovanje projektov vybudovi, dopravljanja, rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji, jak i za projektovanje industrijnih i robotnih zonoh, djelovnih inkubatoroh, industrijnih i tehnologijnih parkoh, z objektami i prowadzacu infrastrukturu u javnej vlastnosti. Jak najavene 200 milioni dinari namenjeni lokalnim samoupravom, osnovnim i srednjim školom i fakultetom, jak i ustanovom školjarskog i studentskog standardu za projekti vybudovi, dobudovi, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji objektov ustanovog obrazovanja, ktori bi mali doprinjes ljepšim uslovijam roboti. Na tot sposob veljovekše číslo dzecov, školjarov i mladih postanje čas obrazovnej sistemi u Vojvodini okreme totizo z društveno čustviteljnih i marginalizovanih grupov žiteljstva, navodziše u saopštenju.